Nancy Joel MC Dhoni ke singer, dancer, host ake actress se. Buho keha Momoland ni member se. Buno shiomo ke Nancy Mumbai ke shio. Bunke Korea ni se. Bo Momoland group form umo ke November 10, 2016 o se. Bunke Korean se. Ake South Korea ni Namgu Daegu wase asayo. Arho bung Ohio ni USA jagawo tongye se torsa phiyo. Nancy graduate umoke February 9, 2018 ni South Korea Hanlim Multi-Earth High School wase hongo. Bini borsi 11 kafu o bung Korea Got Talent wofo participate keo. Tawo ke bung K-pop star se MLD Entertainment ni andaro. Abo group ni mung nono Momoland nyok fiyo. Bungke TikTok dei se popular ongye thamse. Bungbe thake popular ongye thangmoni bakye. Bru Reang YouTube deyo bini video no short khelaye upload khemo bai. Bungtre popular ongye tha. Bini growing ake talent ni bakye following friend for bari ke bangha. Tawo bini borsi ke 22 years 13 April 2000 o se achayo. Binim phake American ake makebu Korean se. Bini ke brother Croy elder sister ke hatong. Nancy ni net worth ke $135 million kafiyo. Bini monthly income ke $1 million. Tawo Nancy ni Instagram mo follower bangmo ke 2.8 million. Ake 88 following. Post kemo kebu 252 photo by video lasinye. Nancy Nimpa Richard Joel MC Dhoni ke army officer se. Nancy ni Facebook account ke Nancy Momoland arhinge mung ke te o. Nke bini follower bangmo ke 850,000 abudi ke kafi tongo. Nke 2 followings. Awo bini favorite food no chung naimi singke bungke noodles no se thok phiyo. Abo ni loge wo chicken bog mungnoi no bini favorite food ye sai o. Bini favorite color ke blue arhe sa phiyo. Bini video ro YouTube o bethake popular se. Bini original YouTube channel nislayo trebing video bano monose nuku o. Bo Momoland ke Bru Reang ni mtho ke ha snama muma ni mungse. Bro ke reality show abdi rono ke kopiyo. Bro ke rcha msa abdi ke beno ke pnupiyo. Abo bro msamono se YouTuber ro ke short video ke snamye YouTube ro khushing mo baise abo video be thake popular omi. Angke bini group of no tre brok bangma Bru Reang phono tongo. Jotosu bro participate ke pu arpho bung popular mokha abro ni group ni leader bungke keha umon bak pandawo abo bin palong khloyo bungse popular ongku phiyo.